rūri ki te pū, rūri ki te wū, rūri ki te tauira, rūri ki te wānaka. He pūnaha waiparu hou tā te marae o Wairewa. Tū mā te Māori, hāmi e, hui e, tai ki e. I think it's front-footing it, leading the way to combining modern technology with mātauranga Māori practices. E ai kia Kiri Panirau ko te pūtake o tēnei pūnaha hou kia whakakapi ake i te pūnaha paru wai, nā runga i ngā rawa e whakapākeka ana ki roto i te whenua, mai i ngā kura parakaingaki e mōnehu ana. It uses 3 filtering beds, all based around nature, so the use of plants or wood, and that is a critical part to ensuring that it removes the stuff that we don't want, and they're a very good indicator, the plants, if the system is being damaged by what we're doing to it, because they will die off if we don't treat the system inside the whare. I roto i ēnei tau erima ki te whakawhanake i tēnei pūnaha hou, e ai kia Andrew Teka mā te mahitahi ki ngā kaiwhakahaere o tēnei marae te mea matua. Kia marama ai rātou i ngā mahi o Iara me ngā kaupapa nunui pēnei i te tangihanga. I got them to tell me a typical activity over 365 days of the year, and then I built a model to model the flows. We designed the system for no more than 1,000 litres per day to go back to the soils, and then the balance tanks regulated that flow. Ko ngā wero nui kia whakatū tēnei ko ngā waipuke me ngā āwangawanga o ngā whānau. Ka taia e panirau te ki kua mahia, e rā mā harahara i nai. The first challenge from the outset was COVID. So that halted us in our tracks. Then it came down to costs. Probably the biggest challenge though I personally had was engaging whānau. It was really hard to talk about this project and get them enthusiastic about it. So I had to come up with some novel ideas about how to keep them aligned to the project. Ko whai wāhi mai e tahi kairanga hau mai i te whare wānanga o Waitaha ki te aro turuki i te pūnaha. Kia mōhio ai rātou ngā hua, mā Wairewa. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.